Ngasigi maruba pauta Manipur Legislative Assembly da Parliamentary Study Bureau ama linkalagani haina Speaker YKM sana phongdokre Awang numpukta fangliba mahosagi pothok sing asida Bharat Sarkar na yengliba miyang asina community kayad akaiba pi haina North East Dialogue Forum gi consultant Basawait Moitana haikre amasung Prime Minister Narendra Modi na Myanmar State Councillor Aung San Suu Kyi ga unakre Kurumzari, Miyang Tabiri ba mayam puna magpu taram na oksari, housing ngasigi maruba pausing sandok na pizari. Manipur Legislative Assembly ta Parliamentary Study Bureau ama linkalagani haina Speaker YKM sana ngasi Manipur Legislative Assembly Secretary na sinduna nomayu oiba media amasung parliamentary reporting haibasida pangthokpa seminar haudopagi tharumda haikre. Assembly Conference holda pangthokpa haudopagi tharumda Speaker YKM san MLA TN Haukip CM Oramba Radhabinod Koizam MLA Oramba Okram Zoy amasung Assembly gi Secretary M Ramani Susaruk Yaki Speaker YKM sana makata na phongdok kibada Parliamentary Study Bureau ama lingkhat kadoriba asina sang naina parliamentary gi matangda training pibagi thabaksu packet kani Assembly bu miyam na thajanabagi pandamda handak ki budget mifam live telecast tawkibani mathang dadi Lok Sabha channel dasu yahunna ba honagani masina miyam da mihut kanabu leba kidamak thorak pano haibadu mayak sena khanglagani haiki ji koi class singa haidung namgi tanda lobam khrisini asaw semam sangala bot kalaga kari ba anuba singula sen hanjana wi sen bu da matha sai buju so that voting behavior si vote ki sana bisi masi praja section mein amala hongdorok tragedi through media na role ma lobi rakanda vote ki sana bisi kar hongdorok tragedi oi ahaba kungai ahaba democratic state no oiro hersi mai thamdani Technical session da TN Haukip na relation between legislature in media Law College ki associate professor N Pramod na constitutional provision on privilege and parliamentary reporting Radhabinod Koizam na parliamentary proceeding amasung ozwaina reporting of the proceeding of the house and breach of privilege and contempt of the house haiba hiramda wangangki Awang numpukta fangliba mahosagi pothok sing asida Bharat Sarkar na yengliba miyang asina community kayada akaiba pi haina protection of indigenous people and natural resources uranium petroleum Natural gas na singbagi matang dangasi classic grand data Eastern Himalaya People's Convention ma pangthokpa tharumda North East Dialogue Forum gi consultant Basawait Moitana phongdokre North East Dialogue Forum na sinduna pangthokiba tharamaduda environment ki lamda thabak toliba miyo sing civil society organization yauna lam kayada khang hairaba miyo kana saruk yaki North East Dialogue Forum gi consultant Basawait Moitana makata na haikibada North Eastern status da mahosagi oiba pothok marang kai na phangni masigi manungda uranium na hena marang kai na phangni haiki phangli pothok sing asina karamba development purakati ga haibusi khanaba mathok tai masina maram orega mahosagi pothok sing da tangjaraga hingba community kayada akaiba pi haiki because there are issues which are confronting the indigenous people the rights of indigenous people and particularly it's not only their rights, their land rights and then also the resources because in Northeast India we have plenty of resources and one is the issue of uranium and where every state in Northeast India there is uranium deposit. So we want them to know and then to be work together how we can take up this issue as Meghalaya has resisted for the last 25 years. Nomit Homnigi Kongsata Myanmar Lidiba Bharaki Prime Minister Narendra Modi na Myanmar State Councillor Aung San Suu Kyi ga ngasi unakre Lebak anigi mihu singi tongan ba mihu singi mifam su pangthok tuna hiram kayada mating pinana basu wari sanakre
म्यांमार की साखुत थोरांगी थबक सिंगजा इंडिया की माइकैदगी पांगबे बमटिंग पांगनी एक इस पॉलिसी की यंगलका म्यांमार का हेन नक्सिनबा मरी थंबा हाइबसी इंडिया की ओइना अहेन ममियंग नि हाइना प्राइम मिनिस्टर ना फोंदोखी पुनः थोकपा स्टेटमेंट नमता प्राइम मिनिस्टर ना म्यांमार ना हौजिक मायोक नरिबा सिंह आइखोइना खंगी लेबाक अनि की कनेक्टिविटी फगत हनबा थबक कुमांग सौक्सिना संगसिली यमलो नबा लेबाक ओइबना सिक्योरिटी दे थमलिबा मियंग अमसुंग मापान की मियंग खुदिमक सब मानै कंगफाल अमसुंग समुद्र की ngमखैसिंग इंगना सिगना सियार तौमिननबा लेबाक अनिना तंगाई फदे लंबी थोंग सेंबा मई की लाइन टिंबा की थबक कुमांग सौक्सिली इंडिया अमसुंग म्यांमार लेबाक अनि की मरी हेना तुंगदा फगतलकनी हाइबा असिना ताई हाइखी जॉइंट स्टेटमेंट अदुदा म्यांमार के लुसिंगबे सुसीना म्यांमार ना हंडक टेररिस्ट की किहलकपा अमा मायोक नखिबदा इंडिया ना अकनबा फिरेप अमा लौबगी दमक थागतपा फोंदोखी टेररिज्म की मरा म्यांमार के लैमाइदा ताहंदबक लोइनना यमलो नरिबा लेबाक सिंगदसु ताहंदनबा पुन्ना होनमिनगदबनि हाइखी सुसीना इंडिया दा लारिक तमलिंगे लिसिंग मसामापन मरफुग तरुकटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी दा फेलोशिप दमक थाकिबा ओरिजिनल चेरोल अदु प्राइम मिनिस्टर ना सुसीदा खुदोल तमकी मखाता ना प्राइम मिनिस्टर ना नेट पिटोदगी किलोमीटर साम यांखैरोम सलगा बगान सिटी द लेबा अनंता लाइसेंग सतनबगी दमक नेपिटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हादोख्रे लोइनना हयेंग यांगुंदा लेदिबा चुवा इंडोर स्टेडियम दा इंडिया के कम्युनिटी सिंगदा वांगांगनी लोकताक पार्ट की मथंग दा चुम्ही सेंदबा असौबा पार्ट अमा ओइरिबा पुमलेन पार्ट नोमनोमगी फुमदीना कुपसिलपदगी कन्ननबा लोकताक डेवलपमेंट की मखादा फुम कक्टुना सेंगदोपा हौख्रे हौदोपगी थरमदा हियांगलम केंद्र की एमएलए वाई राजसाम एलटीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एल भगतटोन सरुक याखी एल भगतटोना मालेम की इकोलॉजी दा अकाइबा पिरक पामदी पार्ट असिगी अकोइबदा खुंदारिबा गामी सिंगे सेंथोक लंबिदा अकाइबा पिरक कदबना पार्ट असिगी फुमदी ककपगी थबक पाइखतपा हौबने हंदकता गवर्नमेंट पुमलेन पार्ट असि संगाइगे अनिसुबा लाइफम ओइबा यागद्रा हाइबगी यंगसिनबा लाइख्रे पार्ट असि असबा वाटर बॉडी अमा थमदुना इको टूरिज्म की साखोननबा पांदम थमले हाइखी एमएलए वाई राजसामना पार्ट असिगी फुमदी सेंगनी ताबदा अकोइबदा लेरिबा खुंजा सिंगना हराव हराव थोरकचुना याविबगी तमक थागतपा फोंदोखी अंगे अकोइबदा लेरिबा प्रजा मयाम सिंगना मयामना याम हरावना वॉलंटरीली चोंथोकपिरक्तना फुमदी कक्पा कंबी चिंथोखबे थबा से सरुक याबिरी मखोबी हनना थागतचरी मखोगी ओइबा कानबा अमदी प्रजा ओइबा कानबा लेबने मखोइसु याम थवा याबिरी वॉलंटरी चोंथोकपिरै लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी ना असुंबा अकनबा मियेंग अमगा लोइना संगसन बिरकपसे यामना डेवलप लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मरुइना डायरेक्टर बो हनना थागतचरी ओइनाम केंद्र के मनुंग लेबा खोजमान अपुन मैरा पाइबी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सेनुना अगस्त तराग मापनदगी कुनगनी थोय फावबा पांगथोकेबा लुबनानबा अथोय एहेन तानबगी मनामथुम यंथोपगी थरमदा यांगोय निंगथौ कम्युनिटी हॉल खोजमान दा पांगथोखरे थरमदुदा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ए राधा किशोर खोजमान क्वाक्सिफाई के प्रधान एन इबो पिसक एडीसी बिष्णुपुर के एस रविंद्र पीएसएडी बिष्णुपुर के एई के किशोर जसो सरुक याखी एमएलए राकेशोना लुनान लेबा हाइबसी हक्सांग फना लैनबगी अमतंगारबा लंबिनी लिसिंगनी तराक लिसिंगनी कुंगनी थोय फाबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना युम कै लेतबा सिंग साननबा अना लायंग अमदी माहि मसिंगदा अकनम यंग संगनबा पक्ताक पिरपगी मतुंग इना मणिपुरसु मसि थबकता पांगथोकननबा कन्ना होनरी हाइखे सिंगसिदा लुनान हाइबसिगा मरि लेनबा लुनान हाइबसिदि ngasi एखोना होमान सेंगबा लंबी सेंगबा अमोना काई सेंबा सिगा मरी लेना नाय कोई करिनो हरगदी मसिगी नुंगी ओइबा वहन थोक्ती मसिगी सेंट्रल आइडिया दि करिनो हरगदी हेल्दी ओइबने तरु तरु इसादा अना ये लेतबा यामना मसा मऊ फबा तगत तगत तेकबा यामना नुंगाइबा पुंसि मरे नमा लेनबगी अदुगुमा हेल्दी इंडिया दोने ngasi ayupung taret khara helakpa aduwaida more police amasung taramathu suba Assam Rifles ki apun makambu amana more sunrise ground dagi prepark progi corporal ni haiba mi ahum faraba more police dagi phangba pauta SDPO more Lawrence ki lamjing makada OCI sawbana lusingba apun makambu aduna fagalab sing adudi Wycombe Vidyananda sai kungamanga apokpa iboyai Thawbal mayai laikai
Kongrai Lapam Besarup Sahi Kungamari Apokpa Ramananda Sarma Uripok Hawam Dewan Laikai Amasung Pebam Kongang Sahi Kungahumdoi Apokpa Laikidraba Ningtem Pisak Nambol Tara Makongdagini Makoi Myanmar gi Takada Leba B2 Camp Tagi Moria the Thorakpuni More Police Station Makoi gi Matakta Kiesama Locally Hiding Supreme Court na piba Home Guard ki duty allowance ki order adu sarkar na September kuntra fabagi manungda thabak khara Paikalagani Haikiba Adu Tazabab Mangalabadi October Anindagi Makataba Kongjang Sangsilagani Haina Manipur Press Club Ta Pangtopa Pamusing Unabada Manipur Home Guard Employees Welfare Association Gi President Y Mangina Haikre Mana Makatana Hausi Home Guard Personnel Sing na Fangdiba Tolopta Lupal Sing Ani Ahum Hablaga Warusin Purakpa Yaroi State ki Seltum Patrabasu Center ki Sada Maudragi Sanpam Adudi Mafung Fana Pitok Pio Haiki Before Majuda Sarup Yakiba Hana Nagaland Police ki Senior SP Oramba P Sona Manina Nagaland Sarkar ki Home Guard Singi Tonganba Service Rule Semduna Tolop Lupali Sing Taramanga Henapiri Manipodana Lupali Sing Marimanga Kakpiri Hidamasida Chief Minister Yauna Marilena Basing na Miyang Sangbiu Haiki. There is in the Nagaland in the inceptions of the Home Guard personnel in the volunteer cadre, they are getting 15,650. Now, should I presume or should I say that we Manipuris, we are the third class citizen or the Nagaland employees are the first class citizen? If in this matter, if the government views that Manipuris Home Guard personnel are third class citizens, we are you children, sir, madam. If we are the third class, the citizens of Manipur, then what will be the status of our parents? This is the humble questions I would like to ask to the government. Deputy Chief Minister Y. Jaykumar ki masanupa Y. Devzit na Facebook ta Muslim symbol lan uhana bohone haiba maralda matik sabacherak piu haina Manipur Muslim United Organization namadi All Manipur Muslim United Club Organization na ngasi nimidang waramdagi khongjang sangsinba hokrai Porongpat Police Station ki manung sanba hata da lambi mayai da wakan thom chathaki Manipur Muslim United Organization ki President Abdullah Fatana Maraleba Miyoi Matik Saba Dandi Piu Haina Marilena Vasingda Wakar Krabasu Ngasi Faba Tabak Wena Pangtok Tabadagi Kongjang Asi Sangsin Bane Makata na Hena Kanba Kongjang Sangsin Kigani Haiki Law enforcement agency sing up the Manipur government at home matamda Devjit Pisa Misa Jenglo Jonglei Melai Kaidana Mahaku Farakada Angi Oiba Tabak Latu Matam Lokat Kadabani Joy Kumar Mark Morin Grugaunda Kudaka Pamtado Kadam have Koi Makari Dimani Loyal Jana Santi Oban and Barely protest of the Makata Mashida Tolapa Papatagi Daita put the same Mamadingasi Pali government Puja have from Tamsaki Tungta Organization Ani Asina Sindana Kongsat Amasu Hatagi Mafam Singh the Satki Amaromda Itul Zwagi Lasontinso Dharmagi Oiba Tharamda Singnaba Emsuna Haksina Lawi Hairi Himunadi ba Iramda Manipur Sida Amana Amagi Na Chanabi Laning Lason Dharma Ikai Kumnaba Mathautai Yumnam Devzit Koba Deputy CM Jaykumar Gi Masani Habamioi Amana Wakal Bapung Fadaba Manba Mongda Maitai Pangal Chirinau Singi Thamoi Sokpa Yaba Mongda Dharmabu Singna Duna Mahaki Facebook account Thagat Pahaibasi Laibak Tibani Matamsana Cyber Crime Unit na Yangsil Haudrabadi Tho Ningdaba Thodokya Thorakpayai Hairi Kanglup Amagi Dharmabu Lana Sandoliba Misak Amabu Matamsana Lengang Mapun Ainge Lakotpam Thokpa Thaudang Lakotanaba M Suna Kangalakle Housing Paugi Marakta na Atena Break Ama Foreign countries sing the Taubagumna, Iramda Masidasu, Anoboina, world class machines is in Aduna, eye testing facility from Hanjari. Leo, Lamlong Excellency Opticals, Kurai Lamlong Bazaar, Tinshit Road, Infal East. Aisuma Pums the Yintukjari, Adum Swing to Pia. Datsun gi nauna launch tawraba yamna powerful oiraba gari Ready Go 1 liter Island Nissan fangbiragani. Nasimak lakpiduna test drive tawbiraga gari asigi comfort and convenience features in khangbiu. Booking gi damak link sinbirau Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Akupamaro gi damak pizari pa phone number asda contact tawbirau. Ngasidi suara hajinge. Ture, loi ture. Kuri no tu tije. मुझे करी यों जाओ सीधी योशीला नहीं है मत्स्यकी योशीदी तता तिस्कोनी ने दुदी सनागी मुहुत यंगना सिंबे यंगरे इस
Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation tawdana heart ki ahoba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chong bagi layeng RF ablation singba chahi ani ding hena Sky Hospital la mai pa satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore Gatanabiu ningam hawdana ba hana booking tawbiu Break itungda makataba pau sing pizari. Socialist Student Union Manipur, Manipur Proletariat People's Democratic Union Amadi, Struggle Committee Manipur Nalu Singduna, Organizing Committee Lamyanba Irabot Observation Man Koba Committee Masem Kray. Hiramasiga Mali Ledena Ngasi, Socialist Student Union Manipur Gika Sampa Laisom Layba, Office the Pau Gimipam Amapang Chokray. Committee gi convener Namayapam Megasandra Maite na Haikibada, Tabak Torom Sing Mapungpana Pangchopang Ngamnaba, convener Nipan Amasu Kale, Lamyanba Irabot Kisama Kunmato Suba, Kumon Taramasiga Mari Lenana, Investigation Journalist Award, People's Choice Editors Award, People's Choice Reporter Award, People's Choice Social Category Award Amasung National Sports Award Sing Pigani. Like the beginning sing Taramasida Aso Hongchat Amaga Luinana, Mass Sport Competition Amasu Pangchokani Haidi. Tungi port mayam sang da wala bina mating nijabada hara rau hapiu unchi biu loinina aikoni thamjene be awasida manipuri parja kana gumba ahla mansingna ai masag leitabi obe male kitabi ahla wala kitabi adugi mingda award se thambiba akoi yajagani akoina koi appeal tokjeri loinina asikuba mapung pharaba adungba palalma pangtok paipse aikoi khatana gamba nati aduna Manipur Parja Punimaki Sosok Nizeri Hajabaloina I Langban Kaitil Hana Mington Ba Namit Kuni Chathagadaba Mela Among Asidagi Hapta Kangzebunda Hokre. All Manipur Resort Drivers and Pullers Welfare Association DS Enterprises Kakusam Naduna Sinba Mela Haudupuki Taramda Pandamgi President Yumnamsa Dilip Kumar Apunba Manipur Mela Lupki Publicity Secretary Dana Laishram Amadi All Manipur Rickshaw Drivers and Pullers Welfare Association Gi President Insas Laitongbam Gozen Maiten Saruk Yaki Mela Asi Lamdam Masigi Kusa Hibasina Putokpa Potokaya Unli Mela Asi Karigidama Pangtokpano Amadi Rickshaw Drivers Singna Hausik Tengnari Ba Awa Ana Singi Matangda Laitongbam Gozen Maitena Wafung Kaya Fungdoki Tongal hek thokiba matamda ngasi ji kari thogadagi haibase khanadona wakhanda ingjing mangjing na ba matam chutna loina dona leiba singase ngahak tungolebasu odi masi okthoga mayam pullaga awanungai hajik tung orsu potha jana na ba haiduna sigumba langban kathelaina mingthonjaba mela si pangthok sabani Manipur Legal Services Authority amasung District Legal Services Authority gi makada Bisnupur District Consumer Protection Forum na sinuna nomagi oiba legal awareness program ama Bisnupur Barjada leiba Yangoi Nithau Community Hall da pangthokre Tharamantuda Bisnupur Municipal Council gi Chairperson Maniyama Vice Chairperson Ais Bilasini Dr. IS Konthozam DSO Officer Gopendra Sharma Food Security gi Designated Officer Y Suranjoina Maruiba Musing oina saruk yak Bisnupur District ki oina National Vector-Borne Disease Control Program gi sponsor makada UKCCL na sinuna National Dengue Day gi tharam oinam da leba usak khangdabi Community Hall da pangthokre tharamatu da Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore Bisnupur ki DC Bobby Waikom Chief Medical Officer Dr. Ais Babyson Devi Amadi Bharatiya Kisan Sangha Manipur ki President and Indubusan na maruiba musing oina saruk yaki Nepal Suba Sirarakong Hatai Fanik Festival ngasidagi haukre Festival asi lagleba tang nipan phawba sathagani Sirarakong Sanaulong na sinna pangtholiba Festival asida ahongba mamalda Sirakongi Morokya na umorokya miyamda fanghali Praja amadi police singi marakta interaction program ama pangthokpaga loinana drug lana sijinnaba amadi masina society da piriba saitheng amasung nupi singi mayokta satharakliba crime gi matangda Thawal Police Station amadi Educational Development Organization Hayal Labuk na sinduna ngasi Thawal District ki Hayal Labuk Village da pangthokre tharamatu da Thawal Police Station ki OC MB Altar Hussein yaw na mari leinaba miyo singa saruk yaki
Thawal Police Commando na Thangal Kathil ki Chamber of Commerce me adi KYKL ki Sankar Prasad Koba Mantripur ki degi mioi ama fare hairi mangon degi lupa lising humpuni pan sani yankai so fagal le hairi maha KYKL ki fund khongat pa miyam degi paisa khaibe ki thabak toba mioi ni haina police ki PRO ge serol amana khangalakle Handak International Excellence Award Fanglakhrab M Premier Bu Manipur State Social Welfare Board na okre North AOC the Labour Board ki office na pangthokkiba opagi tharamaduda board ki secretary RK Sana Tombi amadi staff sing saruk yaki M Premier the board ki maikadi asam khudol posting piki chairperson M Piro Malana Premier da kathokpa amaga loinana mahang lawkhiba thaudang khangbidane award asi pirakpani masida board nungai ba fawi tungdasu miyam ge seba tawduna masidagi henba mai pakpo orisino haiki Angusing idang ka thopaga loinana ahing nungthin supna awaba khangdana honarakpa isanupa wairangthem Premier bu yamna khoi state board ki maikei dagi hana thagasari loinana sigumba ma dawna honaba kanba mayam ama ka thopaga loinana tawrakpa mayam amasu tungdasu aikoina sigumba mayam ama lakhini habagi asa thamjabaga loinana ibungo Premier bu aikoi asigumba opagi program se sinjabani All Manipur Handicap Persons Welfare Association ge makeup thoklasi haiba mission sarukamu oina yaskul hiruhan malaikai Imphal West leiba cerebral palsy na disabled oraba imung amada counseling pibaga loina sana thaknaba amadi selgi mateng pangkhre thormatu da association asigi assistant secretary TS Olen treasurer TS Birbal susaruk yaki Listing Masama Pan Maudragi Class 10 Best Alumni Association Wangjing High School da Class Asigi Hozik Ladiba Amadi Mamang da Lermo Oza Singh Kudol Tamdun Ikai Kumnabu Utkre School Asigi Campus da Pangchuk Kiba Tharamajuda YK College ke Principal S Bihari Yauna School Asigi Hozik Ladiba Amadi Thabaktigi Pothakraba Oza Kungamanga da Ikai Kumnabu Utki School Asigi Laikhidraba Oza Singh da Su Laisu Katuna Ikai Kumnaki District Water and Sanitation Committee Kangpopi na Sinduna District Level SA Sangdamnaba ama JNV Kangpopi da pangthokre Sangdamnaba ajuda Kangpopi District Subdivision ahumdagi Mahiroi humdra na saruk yaki PSED Kangpopi ki AE1 Kulasandra Konthozamna lising ani traga mapanda pangthokodoriba Gandhi Jayanti numit fabada Yomthong Khuding Sanitary Latrine lehenba Lunan leiduna Lunan ba India ama oinana bu honariba asi mai panana ba Mahiroi singasu khanganabagi pandamda Sangdamnaba asi pangthok Thamli adugi pandam dugi makhada aikhoi ngasidi mafam asidasu pangthoaga aikhoi sul azugum laba pandam madu mapung phanaba aikhoi su sanitation for all haidana lauthokpadu deida aikhoi gi su achoba contribution ama pirasi haiba adugumba pandam dugi makhada aikhoi ngasi essay competition asi pangthok Kangpopi District ki manung sabna leiba Namthangjang Rongmai Village da thokiba bhap tanataba thogdoki matangda Manipur State Disaster Management Authority ki Vice Chairperson khud thingjalakpa yaningdi haina khulasigi maida paibi ki President Alice Kamena ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pamusing unabada phongdokre Mana makhatana haikibada hiramasigi matangda Chairperson na lokholak deba khongthang adu handopio marilena vasinga su miyang sangbiyo haiki laga mi ani hum khakta hotel du da kausilaga meeting tawraga meeting present ne hadana soi taw halle aduga mathakta na ko meeting present habisin chi changsi inaba phongdo pasi I dabi da present taw halle aduga khabar da nei top top na khoina khallu bagi wang madagi moi tawrak pasi ase khoi yaning da bo phongdo sa Kuntra Mapan Suba Assam Rifles Wildlife Institute of India Forest Department amasung Veterinary and Animal Husbandry Services ka kusam naduna Kaksing District ki Tokpa Singh Bamo Lekai da nomagi oiba sa san sing lemne hida kapthokpa ki tharam pangthokre tharam aduda Maniko ge Chairman Yumnam Rajasam Kuntra Mapan Suba Assam Rifles ke Major Girish Sharma saruk yaki Ningthem Laimanupi Marup Top Sifai Makha Lekai Thongkong Lakshmi Bazana Sama Kunmathu Suba Lamyan Bahizam Irabuling Singh Tharmka Mari Lenana Symposium Amadi Maribak Ningba Isai Sangdam Nabagi Tharam Asigi Tang Kungamanga Amasum Kungatal Tapang Chokadori Saruk Yaningba Singna mobile number 9862144209 Digi Khangba Yagani Hairi Housing Amuka Naten break Amatang Lominasi Ini
चारे को कप केक चाबना हावे लोगों हम तो अगर नुमाइंदे नहीं तो तेरे से भी हम सॉफ्ट सुमाइना केजी सुमाइना Fitness World Kayshampat Junction Tidim Main Road Hakchang Sengna Fana Thamba Haibasi Aikhoi Nupi Oibigisu Hojiki Matamdadi Yamna Tangai Fadaba Amani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Amukah na mayam puna mapu taram na oksari makataba pau singsu pizari. Lions Club Imphal Galaxy Lions Club International District 322 Digi Third Saturday Night Celebration Imphal Gi Hotel Nirmalada Pangchokre. Tharamatu the Lions Radha Agrawal MJM District Governors Lions Club International 322D Lions M Agrawal MJF Past Multiverse Council Chairperson 322Digi First Lady Imphal Galaxy Lions Lakshmi Lions N Gozendra Lions Ice Manikumar Saruk Yaki Tongan District Lakpa Mio Sing Saruk Yakiba Tharamatuda Dr. Otombana Haikibada Lions Imphal Galaxy Asana Manipurgi Sotan Labor Mafam Kayada Angama Mating Panki Amati Makada Mating Kayasu Panki Gani Haiki Ngasi Tharamatuda Pitibida Santi Protna Bagidamak Minute Ama Tumina Lepki President K Parfulo Lions Club Imphal Galaxy na Saturday Night Asigi Matangda Wafum Kayafung Doki International की district governor सिनसु कोई चाहिए कुरिंग के कोई क्लब से विजिट तो गदा बने अदुगी का उन्जल लगा नसी ये कोई की चार्टर की नसी बर्थडे ऑफ द क्लब हायर सु यार है अदुन ऐसी को बहुत सेलिब्रेशन थी एवरी ईयर कोई न पांच पड़े Thanga Karangda Tanu Devi Kawinupi Ama Thauri Yandana Sidambagi Matangda Nupa Mayum Amasung Nupi Mayum Gemayo Singa Renana Imalup Amadi Local MLA Yauna Punna Mipam Pangchokre Mipam Ajuda Saruk Yakiba Kanglamagi Preston Lady Klaimana Manaleva Singh Akpacharak Piu Haiki Mabu Haliba Mabu Karmahito Nahat Pano Haibagi Kwasi Inquiry Mayang Lakpani Aduga Sumaina Nupi Hapanu Pasidi, Sarkasina, Akpachak Vidana Sen, Pira Pira Katado Kosea, Aquina Sarkagi Matakta, Mapima Power Banina, I in Pai Bagi Matakta, Brajabi, Queen Nupi Singana. A so what of Dang Loracanda Sugumase. Police Yogdana, Natraga Kainum Togdana Nupi La Lahibado, Omsumupila Lahibado, Nupagi Matakala Ani, Atopam upon the Gila, what she buys in the Ambalando, Adu di Picare. Ako'y mayam tanto pangangre hausig na ako'y isa isu salam sa ising session to pamasangge ay bagina suguma mi hat panupase nupi ma hat pangangre panupase mana sa hitara jele ro so suat kani adula ni ko'y na agpat sa irak PBO adula talaga na Brazana pirage hailisi PDA Chairman MLA Robindro na misi asi mahaki makedigi nungay taba poi asuma putona ba ang mataka tabak paket kani haiki Lamdam sigi leader ama oina lamdam sigi MLA ama oina aigi pajani aigi khungangi kanoni haraga akoina asan mira naidana ame michang chang akhoi toroi akhoi achumbai dam akhoi lepse gani aigi inaw Chandra Babu sina ma lalame mai adu phangmu dani dum chona phangani haibase koi ajik lai ko Indian court sida Indian ki judicial session koi achet pa thajab lai Chandra Babu ki Apopo Oinam Tomana Mihat Sida Mahaki Masanupa General Matolabadi Ain Yu Oiba Charak Pibada Mahak Masasu Harauna Yagani Haiki Sana Lalabe Manu Pangsedu I Lalabe I Pangsegi Ayanda Teng Nigeria I Gabugita Pangte Nayokini Agidre Mamang da Pangchok Kiba Mikhail Singda both had a big right Fangduna both had a Kraba Kosuman Quaxify Gram Pansat Ki Ward number 38 Amadi Nipan Gemiyo Itarakani Toy Handaki Anova electoral roll Polapada Yawak Te Haidi Marilena Singna Makoiba both had a bagi Ayaba Fanganbio Haidi Ngasi Manipur Press Club the Pangchokpa Pauki Mifamda Danesor Kabomi Amana Fangurapada Mio Itarakani Toy Asi Yawak Tabagi Matangda Marilena SD order Waka Labasu Handaki Pansai Mikalasida both had a bagi Ayaba Fanglaro Hairaki
mari lenaba singna bot hadaba yananaba thorang ama sinbiyu haiki ibe application lama piro ona application ji pira matung sida hadaki date 30 sida koi submit tawjareba submit tawkan sida ngarang si salukan da noi thada bazar roi na hareba upayam tam tawbiraga akhoi gi kaklai ba train thoise bot thada bazar han biu ha bijine ba akhoi na pamjari sina aran bamongda paisa khomgatpa ama police na fare haina media da yaruk leba laukra pom ningol naurem ongbi saning khombi hariba miyoi asi nongmaibung nambam chuthekta leite mahak sahi kullomgi mamangda laikai thadokna satkhaba miyoi ni haina Eastern Student Club nongmaibungi cherol amana sengdorakle hauzik makata nangasi sanabagi paulo bisi Housing asigi sanabagi pau pizeri. District Football Association Thawbal Sinduna Second Division Football League Tournament asidagi team talagani chud saruk yaduna Thawbal Sarangpar Maning Lekai Playground da hogdokre. Group ani thona khaidok tuna sathagadu riba tournament hogdopigi tharamda Thawbal Municipal Council gi chairperson Ai Syamo District Football Association Thawbal gi President L Chandra Kishore amadi Pradhan Yan Miyoy kana saruk yakhi. Ngasi ahobo numita EALYC Fundraina EEO Lamdingbo Panzil Mari amata Maitiba Pikre. Thasik Tangnipan degi Tara Fauba Kolkata gi Vairav Ganguly College ta pangthokodaba National Jit Kunedo Championship saruk yagadaba Sub Junior amadi Senior gi Sanroi Singh Imphal thadokre. Kumalapakta leiba ISBT da Manipur gi team mai pakpa puraknaba yafa Pauzal PK Association gi General Secretary Dr. Morangtem Ibom Sana handake championship asida Manipur na soidana team champion oigini hairi Sub Junior la team champion logdon lakhre ado handaki chaliba team masijo khoi yamna salaiba team ni Sub Junior amsung junior di khoi team champion lobang ngamnai khali ado senior da khoi senior player sing masing kitang wat pamaramna khoi chaliba player apun ba nupi nupa tharaga masing yakhai ga homdoi ni handaki ji su sungsoi choi maki team champion lobang ngamna ba sa ada khoi sasari bani Andhra Pradesh ke Kakinanda da leiba Jawahar Nehru Technology University da sathariba All India Sub Junior Ranking Badminton gi sahi tara manga makha gi nupa masagi singles da Manipur gi Bonson Tongbram India ge number 2 oriba Maharashtra gi Sanaroi Barun Kapur bo quarter final da stage set maiti ba piduna Bonson semi final sangkre amaram da sahi tara humdoi makha gi nupa masagi semi final match amada Manipur gi Zomi Singam Assam gi Tanbo ye bakuta maiti haure October Mari Nipan Pava, Humpum the Super Junior National Ball Badminton Championship Pangtholagani, Saruk Yanima Club, Unit Singi, Nupamasa Amadi Nupi Masas Hanaru Singna, Basket Ground Sana Luang Pokpa, Lampakta, Trial Kam Selection Gidamakta, Sikitang, Mapan, Namadi Taragi, Ayukpung, Tarumakai Tabamatam, the Laknaba, Ball Badminton Association Manipurgi, General Secretary na Thadorak Pacherol Amanakanga Lakle. Imphal West District Football Association Sinduna Loitang Kuna Usatari Batare Suba ke Kumar Singh Memorial Second Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba Mes Singda ke SC Lambulena MCM Malombo Goal Taramapan Sinoda Amadi SICO Laurembam Lekaina UPC Pisum Oinam Lekaibo Goal Ahum Amada Maitiba Pikre Hauzei Makata na sanabagi pau Boyaling Thozam Degi Amukana Pangbigani Pretik Kamai Amadi M. Boy Sharmana Atheng Badasan Kiba Goal Singna Sagol Bal United Amadi Class Hakaino Mai Pahan Kre. Kumuksam Ingwasa Singh Memorial Trust na sponsor Tauraga All Manipur Football Association Sinduna ngasi dagi Kumbal Lampak Artificial Turf Ground da Manipur gi masang narba team Taranithoi na saruk yaduna Taranithoi soba Manipur State League hokre hokdokpagi thoramda MLA Joy Kishan MLA DD Thaisi amadi All Manipur Football Association gi President S Sanatomana Thoram Mapusing oike Match ki apiba matamdagi minute tara mangarom sontana hokiba league asigi ngasi sanakiba ahanba match da
Sagolbal United na M Khabambu goal ama sinoda maitiba pikibani match asida mai pakiba Sagolbal United ki amata ngarba goal adu Pretik Kamaina match ki humpuni pal suba minita sanki match asida Sagolbal United ki Sandip Soraisam M Khabamgi S Dinesh amadi Henry Monsang Tensong da match conduct tokiba referee na yellow card utki League asigi anishuba match ki sanakibada klasa kainona nako nambun mapal bu goal ama sinoda maitiba pikre klasa kainogi mai pakibagi goal adu M Boy Sharmana match ki apiba matamgi ahapa minute ahumda sankibani match asidasu nako nambun mapal ki sanaroi and step handa match conduct tokiba referee na yellow card utki Satariba League asigi hayin tilpung amatabada Mudbalai amadi Dam Rock Sengmaiga Sanagani Anishuba match nungtilpung ahum dabada Nisa Tangmai Balamadi Neroka Football Club Sangapunga Sanagani All Manipur Football Association na sinduna ngasidagi Kumalampa Artificial Ground da Tim Taranitoy na sarug yaduna Satariba Sahi sigi Taranitoy Shaba Manipur State League ta sarug yagadaba Southern Sporting Club Singdamagi official amadi sanaru singi uniform singyen topagi thoram union asigi office da pangthokre thoram masida Southern Sporting Union Singdamagi president M Lokendro union asigi advisor K Kunjabi AK Dhiren Union asigi Vice President RK Sanajauba and Biren amadi team asigi main sponsor oiriba Lanlaima Financial Institute Singdamagi General Manager L Zibal Latana thoram mapusing oike AFC B license holder Z Dhanakumar Sharma AFC C license holder KS Inongcha amadi S Dhanakumar na team asigi coach amadi captain oigani Southern Sporting Union Singdamagi ahanba match tha asigi tang nipal gi nungtilpung ahum tabada traw kwa kaithelga sanagani Thormasiga mari lenana Southern Sporting Union Singdamagi president M Lokendro na phongdokhebada down 12 tagi di inta magi mayamna khalamba sadu dagi koi hangbangam da sum lapase masi idang isa naujing mayamna kan hona biraga SSUG amtang payana raba madugi heart and soul hona view maduga mayam gi masigi supplement tonaba adagi moral boost tonaba mayam amsu koi landaiba financial institute kumba mayam ama thupirakana sorgi mafamda adugumba soni jagoda loinana player 3 makkuju amukta hana lagadoriba matches da hawaya jang yauna hona biraga amtang SSUG hakta yaba stage amada mayam dagi hena amukkumba adugumba club ama win view haidana aigi taraptagi haijari Busanna Nirajbu Maitiba Biduna Sahitrami Makagi Nupa Masagi Star 11 Open Tennis Championship ki final sangkre Manipur Tennis Association Sinduna Lampenpat Officer Club ki tennis complex ta thasi ki tang manga dagi category manga gi tennis sanaroi yankhai rom na saru yaduna sathariba Star 11 Open Tennis Championship ki ngasi Sahitrami Makagi Nupa Masagi sanakhiba ahanba semi final match ta Busanna Nirajbu set ani sino taruk ama amadi taruk sino da Maitiba Biduna final sangkhibani Sahi Taranitoy Makagi Nupa Masagi Sanakhiba match ta Nirajna Shankarbu set ani sino Bikina Aswajitbu set ani sino da Maitiba Piki men singles ki Sanakhiba match ta T Brojena Rahul Pamaibu Becker na Lelenjibu Busan na Premjitbu amadi Lusing na T Pamaibu Maitiba Pikre men's doubles ki Sanakhiba match ta Sanayayma amadi Pritam ki Jurana Pradip amadi Romeo ki Jurabu Maitiba Piki Atopa match amada Derek amadi Birla ki Jurana Rabi amadi Eken ki Jurabu Maitiba Piki Sahi nipu manga ki doubles ki Sanakhiba match ta Sanatomba amadi Ibohol ki Jurana Ramkumar amadi Pratap ki Jurabu Maitiba Pikre Nahakpam Boboy Memorial Second Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba match ta CAC sanungna SSC sekta bu goal ama sinoda Maitiba Pikre
इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना था सिगी टांग अहुमदगी टीम तरेना सरुक यादुना खेत्रीगांव की आबा ग्राउंड चथरिबा नाहाकपम बोबोई मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता CSC सनुंगना SSC सेक्टाबु गोल अमा सिनोदा माइटिबा पिखिबनी मैच असिदा माइ पाखिबा CSC सनुंगी अमतंगारबा गोल अदु ममांगना मैच की 32 सुबा मिनिट सनखिबनी मैच असिदा CSC सनुंगी सानरोय ngamsat amadi SSC सेक्टर की वाई संतोष अमदी एन चौथोइदा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी लीग असिगे हयें नुथिल पुंग अमताबदा MAGISU हप्ता अमदी BSU कैराउगा सानगनी अमरोमदा एसोसिएशन असिना सिंधुना ग्राउंड असिदा था सिगी टांग अमदगी टीम तरामरीना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा नाहाकपम अपाबी मेमोरियल थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता YOBA हुइकप अमदी FC इम्फाल सिटी कोंगबा गोल अमता चनदना ड्रॉ चटख्रे मैच असिदा YOBA हुइकप की सानरोय MD लियास ता मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी लीग असिगे हयें नुथिल पुंग अहुम दाबदा YMC हरारो अमदी YBC थंबाल खोंगा सानगनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर सिंधुना मिनी स्टेडियम बिष्णुपुर ममांग थागी तांग 22 टीम 15 ग्रुप अनि थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा 32 सुबा एन बालानंद मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा मैच ता MCK कबो वाक्सिंगना LKYC लिबोन खुनोबु गोल अमा सिनोदा माइटिबा पिखरे मैच असिदा माइ पाखिबा MCK कबो वाक्सिंग की अमतंगारबा गोल अदु रामजानेना मैच की 30 सुबा मिनिट सनखिबनी मैच असिदा MCK कबो वाक्सिंग की सानरोय रमेश चंद्र मदी शांतिदा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी लीग असिगे हयें नुथिल पुंग अमा मखाइ ताबदा NGKSA ngaikong खुलेन अमदी TYA थिनुंगैगा सानगनी अमरोमदा एसोसिएशन असिना सिंधुना ग्राउंड असिदा ममांग थागी तांग अमदगी टीम 13 ग्रुप अनि थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा मरीसुबा आइसपिसक मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा मैच ता UKCCL ओइनामना TYDA टोबुलबु गोल अमा सिनोदा माइटिबा पिखी लीग असिगी हयें नुथिल पुंग अहुम मखाइ ताबदा अमोफा टीम A मोय अमदी अक्सा कोक्रागा सानगनी मखाता नंगासी ओइखिबा इंगा सागी पाव अमुखना फंगबिगने ICAR लम्फेल पाटगी पिरप पावगी मतुंग इन्ना ngasi ख्वाइदगी साखिबा सेल्सियस डिग्री 38.8 ख्वाइदगी इंगबा सेल्सियस डिग्री 18.9 नुक्सित यावैसिंग मिनलगी सांग अयुक्ता सादा मरपुतरा नुक्तिलदा सादा याखि तरेट ओइखी ngasi nong sukhide लोशिलपदा मरोइबा पाव अमुखना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा पार्लियामेंट्री स्टडी ब्यूरो अमा लिंखलगनी हाइना स्पीकर वाई खेमसाना फुंगदोखरे अवांग नुपुक्त फंगलिबा महौसागी पोथोक सिंग असिदा भारत सरकार ना येंगलिबा मियंग असिना कम्युनिटी कयादा अकाइबा पी हाइना नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम की कंसल्टेंट बासावाइट मोइटाना हाइक्रे अमसुंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना म्यांमार की स्टेट काउंसिलर ओंग सान सूची का उनखरे ngasigiди ISTV na pijaba paw matang asida loizare miyang tabiri bayang punamagtage kanana bayatang lawzari